Kemana nih mereka berdua ya? Kepo gue. Nani? 私のわがままに付き合ってもらって Gila nih, si Jo juga dewasa anjir, ngelindungi Mimi mulu, nemenin Mimi mulu gitu. ミミ君の言うことはもっともだ。争いは争いを呼ぶだけで何の解決にもならない。 Udah biasa nge-like lagi dulu awal-awal. でもジョー言いたいことあったら言えばいいだろ If there's something you want to say, you can say it. Naksir kah Jo? それは違うよ。言いたいことがあっても言わない方がいい時だって。 Oh iya bener, kayak naksir deh si Jo sama si Mimi tuh. そうだねその通りかもしれない Weh, itu kan apa sih? Gulungan kabel siapa tuh ya? Etemon, Etemon. Udah lama kita nggak ketemu Greymon coy. 俺様をなめるなよウッドボン覇王剣しかしこう数が大きさキリがねえ尺だけど逃げるしかねえか覇王剣覇王剣 Banyak ya yang nyerang dia ya? やっべえこんなところで死ぬわけにはいかねえ Oh iya, dia tuh nggak ini guys, nggak apa, belum terbiasa sama ini ibaratnya pemerintahannya si Dark Master lah, kan dia biasanya masih Myotismon kan? Bukan Myotismon siapa? Devimon. 死ぬわけになんだあれは Oh dia kena meteor itu ya? あ誰か倒れてる。どうしたの大丈夫うわオーガモンだ。 Oh iya ini dia tangannya patah ya sini di anime tangannya patah. 怪我してるみたいお前選ばれし子供ダメ動かないで傷口が開いち Ya ゃう ini でしょ ditolongin sama ini nih dua orang ini sama Jo. パルモンは薬草をゴマモンは水を探してきて Gila ya dokter, yang mau jadi dokter siapa, yang ribet siapa ya? ジョン先輩は傷の手当てなら任せてくれ。これでも医者の息子だからね。どうして俺なんか助けたファイル島でお前 Kenapa lu bantu gua katanya? Gua sudah mencoba membunuh lu di file ini di pulau file katanya. ああまた Gila 殺す emang. とか殺される Setiap とか orang tuh pasti bisa berubah, setiap makhluk tuh pasti bisa berubah. Itulah yang disebut evolusi makhluk hidup. Anjay. Ya kan? Kata-kata Mutiara dicampur dengan teori evolusi Darwin anjir. ありがとういいえどういたしましてオーガモンが泣いてる Nangis loh. Iya nangis ya, mau nangis. 目にも涙が。 Kalau di animenya juga. So even crocodiles can have real tears. 目にゴミが入っただけだ Masih ngelak aja lu. あそぼ Lah. Si ini Pinokimon ya? Kabur lah. なぞなぞして遊ぼうピノキモン。何なぞなぞって What kind of riddle? 僕に足りないものって何 What is it that I'm missing? Oh dia masih bertanya-tanya juga dia. 足りないもの早く答えなさい Ya kita nggak tahu. Itu kan urusan lo sama Juremon ya. Kenapa nanyanya kok si そんなの分かるわけ Gomamon ないって anjir? 答えがないのじゃあ殺しちゃおうかな ゴマモン。 Marahnya ke orang kayak bocah. Emang bocah sih. Gue tahu suara ini. 誰だよお前 Nah, Etemon yang kalah sama Metal Greymon waktu itu udah berubah jadi Metal Etemon guys. Udah jadi ini jatuhnya ultimate ya. Mega ya, udah mega ya dia. お前は。お久しぶりね選ばれし子供たち
エテモンだったのは昔の I'm 話 the reborn 今 Metal は生 Attack. まれ変わってメタ Gua nggak tahu sih レク sebenarnya になった harusnya dia ultimate juga kan ya? Apa mega sih guys? Gue bingung gitu. Gue Metal Attack tuh, Attack kan ultimate. どうして Metal Attack tuh antara mega atau ultimate lagi. Kayak Panjaimon sama Leomon. Panjaimon kan kayak warnanya kayak Metal Attack tuh. Kalau Leomon kan warnanya よく kuning. 聞いてくれたわね Nah itu tuh 結 gue masih も bingung. 涙 Yang kayak gitu-gitu. これも涙の物語ブラックホールに吸い込まれた後地獄の暗黒世界で生き延びた選ばれし子供たちへの復讐その1年で生まれ変わったのよ Oh, dia mau balas dendam. 終わった まだ続きがあるのよおや Kido. ぼやだとぼやって言うなせーのよくもやってくれた Oh わね iya kayaknya dia mega deh. Soalnya kan kuat nahan serangannya si ini kan. Pinokimon. 今のうちに逃げるんだ。それがいい Pada kabur ya. Memanfaatkan keributan ini. 今のうちに子供たちと謎 Nah, si Temon tuh tadi tuh ini agak harusnya ada ini scene jatuh kepleset kulit pisang ya. なんですって Terus diketawain deh sama Pinokimon. あの二人が喧嘩を始めて助かったよ。やっぱりおめえらだけじゃ頼りねえな。俺カレーを作ったままじゃ気分が悪いや。ありがたいけど怪我はいいのかい？そんなにやわじゃねえよ。 That's not issue. Itu bukan masalah. Anjay, gaya banget. オーガモンあなたはどうしてレオモンと喧嘩ばかりなのなぜレオモンと戦うのかったって。そうあなたたち Ini ditanya, kenapa lo sama Leomon selalu berantem? 知り意味なんて難しいことは知らねえよ。レオモンは永遠のライバルってやつかな。 Leomon adalah eternal rival gua ど katanya. っちかが勝ったとしてどうなるのそれはやったーって気分になるだろうな。 Ya elah, cuman kayak ini, tau kan bocah juga jatuhnya. Kalau salah satu dari mereka menang, cuman dia bakal bisa bilang akhirnya gue mengalahkan lu. Udah gitu doang. それから I did it gitu それから doang. ってライバルがいなくなる Jadi yang ってこ diincer と tuh よ dia bisa ngomong kayak gitu doang anjir ya. よし Kayak てくれ。 bunuh-bunuhan gitu. レオモンを倒すことだけが俺の生きがいなんで。レオモンがいなくなったら俺はそれって論理的な矛盾でしょうるさい。そんなことは倒してから考えればいい。結局そういう結論になるわけか。 Apalagi nih? Saber Leomon ya? 敵味方。よーしここはオイラだああ待て落ち着くんだ Oh iya ini. Gue tau nih dia siapa guys. Ntar もしかし gue kasih て tau kalau dia udah ngaku. あ Ah, Leomon. Jadi dia あ進 tuh 化の力を手に入 dia れた udah ini berubah jadi Mega Leomon ya. Saber Leomon kan Mega guys. Dia udah bisa berhasil evolusi lah. めえ Haha, lu nggak bisa berubah kan lu Agremon? 話は後だ安全な場所へ案内しようついてこい Ini gua masih berleomon ya? Lah, Miminya kagak ngikut nih. Wah, ini waktunya grinding yang mantep sih. Gua ditemenin Saber Leomon, cok. Tapi maksudnya kan ini dimaininnya sama ini ya. Gua bodoh lah ini orang. Death Charge coba. Buat apa anjir? ジョリア Counter dong. Oh iya anjir ultra counter bro. Lebih-lebih dari super counter ya. Hemat aja dulu. Wah sakit guys. Ya ngejar kesini lagi. Counter dong. Oh Eager.
ultra counter semuanya aja. Tapi bodoh anjir. Bodoh anjir. Please dapet hard wing. Seinget gue lucknya udah gue pindahin ke Gomamon ya. Di sini lo ribet lah. Aduh, ini ada 3 nih guys. Kasih lah ya. Hemat, gak usah hemat, slow aja. Anjir itu. Woi, black hole guys. Wow, berbahaya. Counter kali, lu ada counter gak? Counter anjir. Gua ada deh gak sih guys? Dia nge-death lagi, bocah mati itu. Oh, dia ada defense, cok. Oh, BRG lumayan tuh guys, BRG. Steel cell. Oh, enak dia mah darahnya keisi lagi guys. Tunggu kesini dulu. Sticky guard. Please jangan gak usah ada lagi lah lu anjir. Kita ke atas kan. Oh shit, seperti itu jalannya guys. Tapi itu ke arah Pinokimon gak sih? Enggak, ini buntu guys. Sorry, muter-muter. Oh shit. 3 nih. Kenapa gue nyari jalan buntu? Karena takut ada item. You know the item, bro. The item is penting di sini, bro. Hardwing, please. Ini mah harus dapat hardwing, gue mah mau tahu. Kan dapat hardwing. Dapat buaya, guys. Dapat buaya. Oh shit. Oh yeah. La. Lah itu jalannya guys, sabar ya. Gue balik dulu kalau kayak gitu. Terus kalau kesini ada apa guys emang? Ini buntu ya? Oh ambus dong gue. Aduh, kena break deh. Mati
lu bro, hati-hati. Ya mati lu dong. Gak mati. Kasih lah. Kasih ya kan. Saya ini antena. Ntar dulu guys. Oh ini buntu. Tapi seenggaknya kita udah coba ya, udah tahu ya. Gede emang jalannya ke ini apa guys? Oh geso ini Blossomon ya. Namanya Blossomon. Tatakai. Mau nyerang aku ya? Aku kan udah tahu jalan. Ke atas guys. Ini banyak banget aja ya. Sini maju satu-satu. Mau yang mana duluan? Anjay banyak banget beginian. Wah ngelekes. Wah ini XP gede nih guys, sumpah. Gak kena coba. Gila gue gak ada counter anjir. Lu makan ya. Sakit banget. Dia ngeluarin botlok lagi, kasih kocak. Counter kali. Woceng anjir, sakit banget ya. Sharp spy. Siapa lagi yang mau maju? Hah? Sumpah enak banget ya, ada dia. Sini maju. Gue bantain lu sini. Ada dua, nggak takut gue sini maju. I'm not afraid of you, man. Let's go. Yudomon langsung pakai jurus andalan ya kan. Biar 3-3 ya kena bos. Gila enak banget punya itu ya. Ya si Sil, sialan. Skill Sil lagi. Poison lagi anjir. Gitu dong, bantu counter seenggaknya. Mati gak ya? Gak mati sih ya. Keluarin itunya, nah itu loh maksud gua, keluarin. Kelebihin Taichi bro, level lah.
Maju sini, ayo maju semuanya. Dua doang nih, dua doang. Padahal bahaya nih guys, bisa bikin mati anjir. Beret tapi beret sumpah beret. そりゃ Anjir dia cara gue mulu ya. Carry gue. Gokil juga gue. Gokil juga gue Leomon maksud gue. Broken circuit, oke. Apakah ada sesuatu guys? Sepertinya jalannya ke atas itu deh yang benar. Wah, ketutup batu. Tidak ada apa-apa. Ayo kamu harus kuat Kumamon. Oh shit. Aku ingat di sini teman-teman. Save gak ya? Save gak ya? Gak usah lah ya. Pede aja guys. Let's go kali guys. あれここは僕とヤマトが働かされてたレストランじゃないか。でも変だよ。確か湖のそばにあったはずなのに。今ではどこもかし Location ら around here have すっ changed. かり変わってしまったとりあえずここに隠れるとしよ Oh dia berubah lagi nih. う選ばレオモン、どうして進化できるの？以前デジバイスの光を浴びて以来進化の力が備わったよ Oh semenjak kan dia pas ke waktu di episode sebelumnya kan yang pas awal-awal tuh dia kan jadiin jatuh sama Devimon, terus disadarinnya sama anak-anak terpilih tuh di apa sih disodorin si Digivice gitu. Jadi dia ibaratnya bermandikan cahaya Digivice. Jadi sejak kejadian itu bermandikan cahaya Digivice dia bisa berubah akhirnya guys. だがすぐまた戻ってしまうまだうまくコントロールできないでいる Tapi dia belum bisa mengendalikan sepenuhnya katanya. 面白くねえ貴様ばっかりよ。まずはその怪我を治すんだなお前との Masih 戦 aja いはそれから diajak だ ribut cok. 何者だ Kota Mamon kok di sini dia? Kerajaan dia 命だけ kenapa? はお助け結構。あなたたち。レゴモンとオタマモンじゃない。あ、お姫様結構。なんでここに隠れてたの？お城は？お城はダークマスターズのせいで。 Oh dihancurin kastilnya bro sama Dark Master. ダークマスターズにいきなり攻撃されて命からがらここまで逃げてきたとも。ひどい。これ以上奴らの Makanya lu 好き tuh にさせ harus るわけにはいか inilah ない Mimi, harus bantuin yang lain, ngancurin Dark Master gitu, ngalahin Dark Master. Lu malah ngambek, nggak mau berantem, nggak mau bertarung, lucu kan? ダークマスターズを倒し Tuh emang lu この harus 世界 gitu. から暗黒の力を消滅させるには Mau nggak mau ya harus bertarung coy. お前たち選ばれし子供たちの力が必要なのだだったら最初からダークマスターズと戦えばよかったのに。いきなりダークマスターズなんかと戦ったらあっという間におだぶつだぜ。でも私たちの代わりにたくさんのデジモンが死ぬことはなかったわ。ミミ君おそらく皆がファイル島に現れたのは試練だったのかもしれないだがお前たちは試練を乗り越えダークマスターズと戦うまでに成長した今こそダークマスターズを倒す時だそれが今選ばれし子供は別行動してるんだよ。別行動 Terpisah kan, anak-anak terpilih tuh. まさに試練の真っ最中さ。メタルエーテモンが来たぞ Tuh Metal Demon datang.
Ah, dicoba lagi. やっと見つけたわよ。たっぷり復習してやるわ。ここは私に任せてお前たちは逃げろ。サーベルレオモンの言う通り、ここはひとまず逃げるんだ。待て、レアモンを倒すのはこの俺だ。なーに Berarti Pinocchio kalah atau enggak, guys? やめろ Lupa オ gua. ーモン。お前の叶う相手ではない。うるせえ、てめえばっかりいい格好してん Gila, じゃね dua-duanya え jadi よ。 pengen ngelindungin ini Mimi Maju anjir. Tadinya ini kan bukan siapa-siapa. シャラ慌てなくてもまとめてみんなあの世に送ってやるわ。ダークスピリットデックス。サーベルレオモン Ya Gonada, iya bener nih sama kayak di anime ya. Scene, ada scene nih kayak gini maksud gua. Di Mimi mau diserang, terus dilindungi sama dia, 下がって。 sama di hukuman paling sial gitu. ズドモンに進化だ。 Nah, ini dia nih, let's go. 無駄よ無駄無 Nggak 駄。 berasa lah. Ntar kalau seinget gua ada serangan tertentu yang bisa ngalahin dia guys, karena di tubuhnya dia kan terbuat dari sesuatu lah, gue lupa metal sesuatu gitu. Ah, Microm Digizoid. Nah, main ini tuh emang harus ini guys, dipikir-pikir. Makanya gue kemarin bingung kan pas pakai Wargreymon pertama kali. だったらこれでど Coba う di だ。 Summer Boomerang. Nah, deh, Summer Boomerang. もしかしてバカ Nah, dia mikir nggak guna 何 nih, やってもダメ nggak ada efek. Ah, kena juga. Penyok nih kalau di animenya, badannya penyok guys. Nah, karena Thor Hammer-nya terbuat dari Chrome Digizoid juga. Jadi kalau ibaratnya besi ketemu besi kan berarti jadi menyot ya. Berarti kalau besi dipalu kan lama-lama juga penyok. 今がチャンスだ。 Nih gue seneng nih pertarungan ini, kenapa guys? Karena ibaratnya ya kita mengalahkan peraturan game ini sendiri gitu. Gak guna anjing. Ntar gue lupa. Itu Hammer Band Chrome Digizoid tuh. Nah ini kita, seingat gue dulu tuh gue ngalahin dia pakai ini guys. 1000 kan. Kita pakai Hammer Spark gak ada gunanya guys. Heal dulu kali lu bro. 食らいなさい食らいなさい Emang bincer aja dia mah. Gua nggak tahu ya ini bisa menang apa enggak. ジョリア。どうよ Sebenarnya kita bakal dibantuin sama dia. Wah anjir, ジョリア。 nggak ada counter lucu nih bro. 食らいなさい Ayo bantu gua lah. 食らいなさい どうよ Ini dia nih yang bikin misal. Ayo bantu gua ya. Counter kali bos. Tuh gue bantu dia gak sih guys? Bantu deh ya. Aduh gak ketolong guys. Tolong deh, bagus. Kita bantu guys. Kita bantu. Kita
Kita bantu dulu deh. 食らいなさい。どうよ。とりゃ Tar kita bantu dulu deh. Mid kali ya. Midnya mana nih? Midnya. Gue perasaan banyak mid dah anjing. Itu apa sih? Slow, gue bisa grinding guys. どうよ。食ら Serang い gue なさ kalau い。 kok. Itu dia yang sakit anjir. Life saver kit mana? Sebenarnya batu-batu gua lah anjir. Di sini kita heal. Habis ini heal, habis itu baru nyerang kita guys. Let's go guys. Hammer boomerang. 2000 makan. Terima kasih defense ya. Ini baru berguna bro. Ibadah. Wow, nggak tahan, nggak tahan, nggak tahan, nggak tahan, nggak tahan. Nggak tahan, nggak tahan. Sebenarnya bisa kita tadi ngalahin, cuma gue mau hidup semua guys. Naikin lagi loh. Terima kasih lo ya. Counter. Udah lah, cukup lah ya. Ntar kalau mati aja tuh. Oh, teman-teman kita. Gitu naik dong. Gak guna ini. Guna bro. Lu. Mati jauh. Ih, dikit lagi mati bro. Mati sama dia lagi. Naik level Evo Boost 3. Let's go guys. Kita gue kasih ke Agumon gue aja. Mati kan tuh, mengalahkan peraturan animenya gitu loh. Jadi kan dimana di anime tuh Mega tuh paling kuat kan ibaratnya. Ini Ultimate bisa ngalahin Mega guys. Ya walaupun dibantuin Mega sama sabar Leomon, cuman nggak guna juga, mati duluan anjir. Ini kembali lagi menjadi setelan pabrik gitu. Leomon si Digimon paling sial di setiap seri Digimon.
Ya iya, dia jadi nggak punya musuh lagi dong. Buat apa lu hidup udah gak ada tujuan daripada udah nggak ada. くそミミコ始まりの町に行こう。始まりの町に行けばレオモンだけじゃない。今まで死んだデジモンたちも生まれ変われるのよね。そうだよ。だから僕たちは始まりの町を探しに行くんだ。始まりの町は死んじまったぜ。ダークマスターズのおかげでな。奴らを倒さねえ限り始まりの町は元へは戻らねえぞ。そんなオイラこのま Tuh ま akhirnya sadar kan lu pada. のは嫌だ。 Nggak bisa lu duduk berdiam sini. Maju terus bro. 辛いけど今は I ダーク know マス it's ターズを painful. 倒すしか Gue ないんだ tahu よ。 ini sangat menyakitkan. Tapi apa ya? Mengalahkan Dark Master itu satu-satunya pilihan kita ね gitu. えミミ、私も戦わせて。 Ayo, Tatakae. 戦わなくても仲間が死んじゃうなら Gua nggak akan 戦 mundur. った方がいい。 Sekali berjalan gua harus terus maju. Ajay, gila. Tatakae. 元に戻せる。 Kayak Eren ya kan. Eren Yeager. オーガモンも手伝ってくれるか？ I 前 feel ら like と手 helping を you. 組む気はねえよ。だがレオモンとの決闘が残ってるけどな。ありがとう。心強いよ。そうと決まったらまず仲間を集めるぜ。仲間？ダークマスターズに抵抗しているデジモンを探しに行くんだよ。 Wih gila, Mimi mau ngikut juga. 俺たちもお供していいたま？ダメよ。そんな。お姫様じゃなくて Kalau Mimi, haha dia nggak mau dipanggil ratu lagi.